kwa Daddy umaze kumva yuko indirimbo ndagwa amajambo Davis Morales yaguhaye featuring cyangwa yaguhaye collab mu ndirimbo yakoresheje amajambo yakoresheje yatwaye kwakoresha mu ndirimbo wafite kigiye gute jewe sanzwe nkivyumva barabonye message menshi bandikira bayifata amajwi bandikira mu bwiza n'indi mba yabisohotse nanaguye mu gahunda man nabuze ibintu nibiki bako Davis yari yambrotse umubaza na kimwe indirimbo yasigiye gusohoka wewe mutakivugana yambrotse chafata yo gahunda yo kumanuka nanje ndashira kugaragaza amanuka ndabaza kuno no bikora ndahanuza batukurira ambya ati nawe shira kugaragaza isogore hama bifatanira hagati mwese cyanasohora Shalom, 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 les amis, mumeze neza, mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kakundi twakifuza kuma mumeze natwe twakifuza ko mumeze neza cyane, igihe cyose muri fit, mumeze neza, mumeze bien, mumeze sawa, aho muri hose, muri ko makora vyose, reka tuti big up sana mukomere cyane, turakunda cyane, cyose ko mutera intambwe aho muri mukagira ibihe byiza, ndabizi ko mudukurikira muri benshi, ikibanza ni cyakindi nyene, nubwo ibintu atari bya bindi, murabizi ko tukazana bya bindi ahubwo tuzana ibidasanzwe kugira ngo tugume kwa kundi nyene tuba challenging kwa kundi ariko kandi ikibanza cyakindi nyene ni Ndufacom TV online, turamutse cyane tuyifuriza amahoro y'Imana kuza kumeze neza cyane, ijwi amaze kuryumva ndanakubwira n'uri nyuma ya kamera ariko kandi kuri uwo mushaka kanagwe kari MC Shalom the Master of Ceremonies, the activator vibrator, the famille non la famille, imfura minani, the march, the firstborn, Bwanerigo mwana w'inkuba, shaka uyite Mr. Dobo cyangwa Mr. Voice utakwa uja kosea ayo sena yuwanje ndagufitiye umusaza ngaha bana ndagufitiye imana atari fire atari sana atari pilipili atari sambusa inyuma y'ino kamera inyuma n'amashusho inyuma y'ano masana ameze neza cyane yabwe ko ari umusaza w'inzobe w'ikimonge bamwita Jonathan ndamuramutsa nabwira ni big up sana niza kubuza komeze neza cyane kuko tukana ikiganiro kidasanzwe ni kwa kundi nyine ni entertainment muri kabiri gatanu ndwi tuze tukavuga ibitandukanye muri bya bindi musanzwe mwiyumvira mukavuga cyane mukabyumva cyane mubona ku mbuga ariko kandi turazana mu Ndufacom tukabisambagura tukamenagura tukabijejanga kugira ngo tuba ibintu bimenaguye bimeze neza cyane nayo barimo gufatura bimenagura atwe nta bujinga ni muri Ndufacom TV online mu kiganiro musanzwe mukunda cyane cyane entertainment MC Shalom nagarutse bibaza ko nazanye ibiki murabizi ko tuvuga ku mpano zitandukanye muri rusange no musi naguze ni impano idasanzwe kuvira mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi neza na neza hehe ndavuga ari mu ntara ya Ruyigi hahandi nyene musange muzi yuko abasanzwe bazi karata Burundi ni mu buseruko nyene reka ndamuramutse umusaza twigire hanyuma ashaka kubwira je tukikwa tuyagako banakora umuntu ameze neza ameze byameze fresh ariko umunsi abantu bahariya kinyawa kecu cyane baramutsa ndabwiranye no musaza n'uwanyu murabizi ndakora mutsa cyane musaza neza cyane nameze neza tumeze neza turaho sinzi nawe yaje umutekano urashaka kuturamutsa mu kantu kakuni nyine mzuka Nova ngo witwa Nova nzoza ndabe kudasha hata naivo tena muri je uri sofa nubundi ko nishima nogipenda unyishinga ndira bebe ndira tuje sibako yes mwavyumvise ati nkundira tujeyo nkundira namwe tujane neza neza uyu muntu ngo ndio amazina ntabitiye kuti ariko manda shaka widondo amazina nisho amazina yanje mwiso n'abavyeyi ndi kumana tendo n'amazina y'Australia mu Zuka Daddy from Ruyigi Paradise hariya aho sangaro na hantu bita ngo Bisinde hariya na Kasanda Sanzu ahantu bita Sanzu Gasanda aho bita hariya hakurya bayita gute Nyamutobo ibana nakomeye cyane usanga ari ibintu bikomeye cyane ndavuga nk'ibitaro n'ibindi
bana yuko byavuze nakugumbirwa muri iyo minsi heze nubwo n'ubu atabikaraja mujya mu Ruyigi ubaho sana man sana nubwo mwabikoreza ibitoki ariko meze neza cyane karibu sana muri studio za Ndufacom TV online tugakora dusanga ikiganiro usanga umuntu artiste amaziga abyaritse kabisa abyaritse ndavugariye mu buseruko basanga bakuzi n'ahandi hatandukanye Zukadadi baramuzi hanyuma zikubwira ko ndi muzigera kuri zingana harizo no harura ni nyinshi cyane turetse yuko haje byatambuye cyane ubuga indirimbo zishika zine ariko muziki ndabazemo imyaka 2 hariho nizo nagenda bika narasohora harizo wabitse ubu zibitse zikoze cyane zirakoze zibitse zikoze zitarasohoka nasanze amastudio nagenda kugeramo atameze neza ndavye uravye n'igihe aho kigeze naciye bwatinze n'izije ngaho zisubiramo okay kuri kwa YouTube abashaka gutembera ashaka gusanga ibikorwa bingana gute hari ibikorwa bine ibikorwa bine ndimo ziga kuri zine zose n'abantu zitwe n'amasanamu imwe ni tariki n'amasanamu urumva ko ari umukozi kandi bikomeye cyane neza yuko bashaka guca gutemberera tubwitangura ikiganiro nyene bashaka guca babumva neza aho baza gutembera nubwo tuza kubigaruka ko tubabwira hari yatanga ikiganiro kandi bumva ko gusanga hehe nibaje kuri YouTube bandike Zukadadi bacaho ibikorwa by'uwanje byose na Instagram hose na Facebook Zukadadi ba mustari mana meze neza okay nagize dread n'izinje kidogo nimegara hatari sigaka budogo kandi aberewe mani uva kukirajugira ku mupira kujuremo nabivuze uruzi bimeze fresh bimeze neza na neza watanguye ibikorwa byawe ryari ibikorwa byinshi bimwe utabyibuka ariko kandi kuri YouTube turasanga ko indirimbo zigera kuri zine hari byatanguye ryari musanze je urugendo rwawe rw'umuziki natanguye ndi kw'ishure mvamo nguma ndakunde ukuntu ndodo to beat mvamo binzamo urundi abimazemo imyaka 2 je natanguye gutumwa muri concert atandirimbo nimwe kwisi subira mwiza abandi kandi kagenda neza ngoro bakama ndabiri yaraki mvamo ndatanga kuri tuwanje kubana nabo zisohora imyaka 2 abamuhitamo icyo gihe birumvikana neza yuko bari bamaze kumva neza ingabirano ofisi imyaka 2 yaheze urugendo rwawe nike wishimira nike uvuga uti sinagera ko muri rusange bivanye nuko wavuga uti mu myaka 2 nifuza ko nzoba ndaha n'umunsi nike wishimira mu myaka 2 aho ngeze ndashima aho ngeze cyane kubera ibyo mse byose nokesha umuziki kubera nasuka nanje kurima byose n'umuziki kandi concert ndara ku mafaranga ura pataro nziza nko kunye nibibona gusa nokesha umuziki byose bikesha umuziki ni ibintu bimeze neza ariko kandi muracifuza kumenya muziki uramaze kumugaburira Zukadadi hariya akuze ko neza na neza ubuzima bwawe no munsi byose bikesha umuziki umuziki sinovuga nabi uramaze kuwuhaka namba yangitse ndabikesha umuziki nta kitima nora muje kurima amaheka za Tanzania utazi heka menye ko ari hahantu usanga hapima nk'hegitari ya za Tanzania nagiye kurima rero kugira bazaza amafaranga nayo sinjaye nikora kuri microphone hanyuma akantu bakaza Ibikuza nguvu zidasanzwe barashima ko mbumwe muzilemeleye nikibaza yuko abari barakurikirana umuntu atarabijamo yumve neza yuko haramya canke bivana kuno byitwaye mu bintu byose bisize indero birizana faranga araza kubera nabo bagutumya mu makonsere bagatumira muri iki babanza kurabiswe yarafise indero naro tumara amaze tumutwara rero muzi ukeneye indero nanone ikintu cyose maze kugira indero birizana byose abantu bavuga yuko ari mu bigisha usanganye kuno nyine tuduma tuguruka tugira gute ibyo ntacyo ndabizi
ari nabakoresha akantu mande ku myaka 2 ubakavuga yuko nahabaye ikintu cyose ari umuziki hano bako ariko arashama akantu reka batumiyoze tuzogerageza tohoze kujya shaka twemera hano kuri microphone cyangwa kuri kamera ariko kandi tuva yuko ku myaka 2 ariko arabifatamo neza cyane ahageze bavuga ko ameze neza cyane shaka kwishima no kuba YouTube kona amasana mu y'indirimbo yiwe shasha tukikuba tunahagarara ko imeze neza cyane man tutavuga byinshi indirimbo ayiba gutwa buryo bungana gute ni indirimbo ya shasha yitwa Ndagwa indirimbo Ndagwa uburyo ni bwinshi umusaza mubizi indirimbo itwara uburyo bwinshi cyane ukazona umuntu asohoye indirimbo agasohora audio video ukoresha ku muntu aba yagerageje aba yitanze aba yikokora rero uburyo sinovuga ngaha murabizi bari bwinshi imbere cyane uburyo bwari bwinshi ariko ni kwa kundi nyine mu Burundi avuga ngo n'uburyo twarihisha nta gupfa kuvuga uburyo byatwaye kirazira ariko kandi ntabishira habona ni bisanzwe kuko turabizi ku buryo usanga aho ari byinshi bajya baribeshera baribeshera hari n'abatubesha n'ababesha kubera ikintu cyiza cyo kuba wakoze ukishira habona wenyine ubwo ati cyangwa amadepanse naya bigenda uku nk'ibyo turibuka umusaza Satubi akora indirimbo akora amasanamu meza cyane ubona ko icyo gihe banavuga bati iyo ndirimbo ashobora kuba ari n'iyambere ku butaka bw'u Burundi ku masanamu yarakoreye Afrique du Sud araza aravuga miliyoni 40 byari bije gutwara abantu bavuga bati biracyaguze biraja habona abantu bakoze igikorwa twavuga yuko kijya gihe yabeshe cyane ni kwa kuri yo kugira ngo ibikorwa twakoze rimwe na rimwe twumve ko biba biremereye n'abasapotinga bumve ko bakwiye gusapotinga ikintu kiba cyatwaye uburyo neza na neza ntawe uvuga ngo yarabeshe kuko umaze kujya ku kimbibe ukajya gukorera hanze y'igihugu uburyo buriyongera umunsi no kuvuga ngo yarabeshe cyangwa yavuze ukuri nyine arazi mu mitahe yasize yaribeshe naho yaribeshe yavuze ukuri yes reka neza neza tuje kuba cawe indirimbo yawe ni indirimbo yitwa Ndagwa icyambere muri ko tuja mu mikorere yayo ukuntu yakozwe ubutumwa buri mu Ndagwa n'ubu ko ibikora ko byinshi arashima ku mbuga zitandukanye ku masamirizi n'ibiki reka twumva indirimbo iri kiravugisha abantu benshi abartiste bamwe bidoga abapromoters batandukanye bidoga ariko kandi mbeko tuyijamo neza indirimbo yawe ni Ndagwa kubera iki Ndagwa ndahenuka nyine cyane kategoriza ni Ndagwa urukundo benshi bakora barahemukirwa ugasanga barakumbagaye umutima akagaruka cyangwa akaguma hirwa atora ubundi ni nk'uko niyo usanga bavuga bati nakaraguye mwishengero cyangwa tiyagarutse ati Ndagwa kari gasuri gafatiye kuri niba aje kuri YouTube bayumviriza baraza kumva icyo nashatse kuvuga nimumviriza amavesi wanje akumviriza na Davis baraza kumva turashaka gushika ni ndimo muri kumwe na Davis Morales aho atanga kuvuga ngo beshi bavuga ngo uragira ngo numva ngo witwa Nova zandabe kudasha ngo witwa ngo babesha bagura ngo witwa ngo Nova ati no ndaza zandabe kudasha What could have been Davis Mugurti? Well, now we get as now we get up to Jindos and I still can't be Janone, man. Yeah, the Jindos and I would Nimzuka Gat. Yeah, the Virgin is only sitting in me. I want to be called Nidi Miseneza. I don't candy or your yaje. Niko bazaba menshi ukabona utuma bavuga bati Davis Morales umuririmbyikazi yahavuye yifata nabi uburyo yahavuye abigira kubera ko yatanze collabo hanyuma aza gukora ibintu bidafashe bitajanye ndavuga ku ndirimbo yiwe muri kumwe hanyuma akaja kuba ari kumwe n'undi artiste imistari cyangwa amajambo yakoresheje mu ndirimbo ya muri kumwe na wewe ndavuga Ndagwa
aja kwikoresha mu yindi ndirimbo bari kumwe n'undi mu artiste bivugisha abantu benshi. Duhere ngaho nyene wowe ubwawe vyakiriye gute umaze kumva vyagenze gutyo bibaye na ngombwa tuza kumvisha utujwi duto kuko cyo gico twifuza niraza yuko ariko boja kwiyumviriza bumvirize indirimbo yawe kandi hari agaparti tuza kubumvisha bumve neza neza tuko turavuga yuko atari urusaku hanyuma no makomati yagisha tubwiye wewe nka Mzuka Daddy umaze kumva yuko indirimbo ndagwa amajambo Davis Monolith yaguhaye featuring cyangwa yaguhaye collab mu ndirimbo yakoresheje amajambo yakoresheje yatwaye kwakoresha mu indirimbo wafitakiye gute? Jewe sanzwe nkivyumva barabonye message menshi bandikira bayifata amajwi bandikira mu bwiza n'indirimbo yabisohotse anaguye mu gahunda man ntabuze ibintu nibiki bako Davis yari yambrotse umubaza na kimwe indirimbo yasigiye gusohoka wewe mutakivugana yambrotse chafata yo gahunda yo kumanuka nanje ndashire kugaragaza ndamanuka ndabaza kuntu no bikora ndahanuza badukurira ambya ati nawe shira kugaragaza isohore hama bifatanira hagati mwese cyanasohora yego bimucagendo peza no ntacho ndaronka muri byo iyo suravuga uti nta majambo menshi uragira uvuga ko abariko batwumviriza cyangwa twadukurikirana bavuga basabwa ngo rusaku indirimbo n'indagwa kuva muri ivyi Mzuka Daddy muko murabona ariko kandi bari kumwe n'utwa Davis Monolith reka nakumvisha agaparti Davis yaririmbye turahera kuko no karebo fana akarimo kameze neza Because no, I swear I miss your child. Your child. I swear I miss your child. Miss your child. Nani msimenga ngo I swear I miss you. No. Okay. I swear I miss your child. No. Ati taita wazilanze ngura. Ati ndagwa. Murumviriza mukanya imisari ya Monolith jina kumvisha ayishira mu yindi ndirimbo ahera ngo true love never ends. Mumvi imisari ya Davis Monolith Namwumva aya majambo muyumvirize aya yose ari muri iyo ndirimbo nyinshi True love never end. True love never sleep. Ingwano yatumye uyitsinda. I'm not afraid, just I'm good. I say baby nza kurinda tsokuzi. Tekirize hani Monolith I'm your queen. You are my ora nito love yacu fisa speedo. Ndaya nzanira ko karahuri. Amanda gusukire mbere no kumazi. Korane ziyo turi muri Wakanda. Oya si swingi ufise gahunda. Tugiye Bugarama keshi wa mawitanga. Ukanyihera sisi sombere na banana. You are my Johnny Rainbow namusi ntaguhemba. Ukuri umusirikare ninyaguhomba. You are my Johnny Rainbow namusi ntaguhemba. Ukuri umusirikare ninyaguhomba. Yes, amajambo mwayumvise indirimbo mwayumvise murareba biriye amasanamu yayo neza murabona ko ari indirimbo yari imeze neza cyane. Munakibaza ati mbega yagayiki Davis Monolith yagayiki muri rusangi ko amasanamu yarameze neza. Mzuka Daddy nakatagize nkuko abivuga avuga ati ntako ntageze bwa ngo mwana w'abandi aronke location imeze neza yari yipfuza n'ibindi mukaya abitugira neza ariko kandi
Davis Morales acaraza birengera byose na production yari imeze neza cyane kuva muri Iteka Records hariya amasanamu ameze neza indimi imeze neza muri rusangi Davis arabirengera afata iyo mistari yiwe yitwara kundi muntu mu yindi ndirimbo kanaka reka neza na neza ndakubwire wumve neza na neza ko ndiko ndavuga atari urusaku umviriza aya majambo ari mu yindi ndirimbo ni yaya nyene ahera hanyene amajambo yaranye nimba mwavyumvirije kamaherezako akanye naka ahanye ni hahereza yuwa majoni rembo ahanye naha ahanye hahereza ariko kandi ni hahereza mu ndirimbo ya Muzukadati tuge kwa Muzukadati watuguti neza ku mavyakiriye watugiye ariko kandi tuza kumenya no musi bimeze gute hagati yawe na Davis Morales no musi amenyesha makuru benshi bari baraturondera badutelefona baduhuza birakunda n'ubu kwaje yarambuze mutuvugana n'ubu hari radio yariko ira telefona bari barasaba nimero wewe urumva ntashaka kuzitanga nimero ziwanje ntashaka kuzitanga kugira ngo bamenye ukuri mu majambo make hari radio ngaha kana kuri YouTube bara telefone abandondera abahi nimero zitarizo black FM bariko barakorana mu telefone nanje basaba nimero ziwanje abazitarizo ibi byose urumva n'ibintu bituma ko agasherekana yuko atari mukuru ari mu manyanga nake mukanje tuza kwa turi kuri Ishoka FM naza yuko tuza kuraba tugire reka narakubwire yuko namusabye yuko tuza kuvugana atwitabe kuri telefone reka ndaye message namwandikiye namubajije ni urashaka kubura hano kwitaba telefone avuga ati yego kubera reka ndamuhamagare ndabe ko avyemeye ndabona umenga ashakwa yanavuye ava ku murongo ariko kandi jenga msi Shalom biranka ngaha ndagerageza no kuri apeli isanzwe naza ko amaze ko nakunda mukeneye yahavuye acapa ku murongo reka ndabigire gutya ndamuhamagare kuri telefone isanzwe naho niyabaho hantu atamaze gutangura ikiganiro yamaze gutanga ikiganiro gabaje sinzi kuri Black FM niba ataratangura ikiganiro reka ndamurabe ngaha Davis Morales andiko ndamuhamagara kuri telefone isanzwe naho telefone mwavyumva kwicamo salama umeze neza turi mu kiganiro ahantu kuri television yitwa Ndufacom umuririmbyi yitwa Muzukadati niwe turi kumwe aravuga yuko hari indirimbo mwari musangiye ariko kandi bitaba bigikunda yuko isohoka muri itaba igikunda wanashima ko isohoka igihe yari gusohokerako bivanye nuko imisari yari irimo washize muri ndirimbo wavuye twara mu yindi ndirimbo iyo nayo si yindi ni yihe ko gusohoka muri kumwe n'utwara Mboje ubivuga ko iki ego
ucumenga muraducanze mwe na muzuka nyene avuga yuko imisari wakoresheje wari usanzwe kuyikoresha mu yindi ndirimbo wari wayikoresheje muri iyo ndirimbo muri kumwe na Muzuka Daddy ninde mwitwa Ndagwa yego imisari wari yari kuvuga indirimbo yari yamaze kuba akakuriha byose nk'ugiye kumuha featuring kandi n'amasanamu mwana yaje kuyikora atangazwa no kumva ibyo wamuririmbiye muri iyo ndirimbo abiririmbye ahandi ariko yuko mwasinanye n'amasezerano kandi mwaza ko aza kubitubwira ariko kandi uko biri kose umaze kwemera ukaja mu gikorwa kanaka ngo ni ukuvuga ko mwavyumvikanye waba waramumenyesheje yuko ibintu vyahindutse indirimbo yarayifuse reka ivyo natavyishyura asante muravyumvise ko Davis Morales we avuga ati iyi ndirimbo yari yarafuswe wanashima we ngo ntazi gituma ivyo biko biragaruka indirimbo yasa niyahebwe Muzuka Daddy ndashaka uvuge ko tuno tubiri icyambere yibara kumenyesheje yuko agiye indirimbo ayihevye n'imisara agiye kubigenza kujya bigize icya kabiri koko indirimbo ngani marayihevye nkina Davis urashaka kumbaza kimwe abishura kimwe icyambere yarakubwiye neza yuko indirimbo ayitwaye handi canke bihindutse bijya mu mutaki indirimbo mutakiri kumwe agiye gukorana indirimbo n'uwundi umva yabibwira ko yaramurotse ndamurondera je yaramurotse yacabibwira ko yabirungitse mu muyaga cyane umuririmbyi Muzuka Daddy avuga ati je yaramurotse biratangaje ucumenga ibyo mwari mwavuganye bega byavuye bigenda gute yarabikubwiye hama kubloka yabikubwiyeho nta kuri nakumwe ashaka gushira abona byose umva agomba kwiyeza umuntu mwiza iyo bimbwira gute yabikubwira gute nicakunda akabimbwira umunyamanyanga ahubwo yamurotse kuba yari umunyamanyanga yavuga ati reka ndamubloke ntaro havwe mu bikorwa yuko casohotse ahava bimbaza reka ndamubloke ko byagenda biri mu mpfu ziremereye ndavuga ibintu hagati ya Davis Morales akora ko avuga anisho yavuze yuko mbe kuja kwiga kabazo yacu yavuze ngo ayo masezerano ngo nayahe mu yerekana amasezerano yafise namubwira ngo ndamurondero Davis ubona cako bari kumwe wiwe umujama wiwe nga byose nahanuza byose nabihanuza uwo muntu karahari amasezerano hari niwo muntu wahanuza aremera yuko amasezerano n'igihe ndamuha amafaranga avance uwo muntu yavuze ati Davis abo amafaranga mutanditse banze mwandike bavugana wenyene amananje ambwira hariya nayamuhaye wo munabizi birakomeye cyane urano masanamu naza ko mukanya muce mubona neza amasezerano bari bafitaniye ko Muzuka Daddy avuga ko ayafise nta kintu kuri dufa ko mutubahisha turashaka kumenagura ibintu bize bimeze neza cyane kugira ngo mwumve neza ukuri mbega kuri he Davis Morales agiye mu kindi gikorwa ariko kandi uko bigenda kose azovyishura urabona ko yaciye ava ku murongo ariko kandi umuntu agaca handi umuntu akamuronka kuri apesa ngo nako twavuye tumuronka neza yuko ataho ahungira uno munsi ntareka rakwisha nko marayaya ndava tukubaza ngo muvuga niki abivuga ko iki kuko urumva ko wowe ntareka rakwishura ico wifuza ico bikihe uno munsi kuko yabi ndirimbo bari kumwe n'uwo muntu burundu n'indimbo ko burundu bari kumwe n'uwitwa Rambo yarasohotse indirimbo Ndagwa muri kumwe nka Muzuka Daddy yarasohotse
icyo uvuga cyo biki wisanzwe nk'abantu bashika kure nuko boduha umuco Amicale des Musiciens irahari ni Tore Davis nanje ntore batwicarike bumve ukuri aho kuri bumve icokosoro uko ibi bintu si ibintu byoroshe ni business turimo dushamo imitahe iyo haciye haza ubundi akabiduba ese wumva ntuhombye uno munsi nazo yuko urashobora no gusinyara muri YouTube ugasinyara icyitwa copyright birakunda nabo bavuga ko aribo bagomba kunyitanga ko babikoze ako nako karagiyeyo ni ukuvuga akabikora ava bamenye yuko ni ukuvuga ngo baza bakwitanze mu manyama ari we wari wabwira ari wawe narabundi ko bariko barabigira ngo banyereka akanyamusaga nkeba nari ntibikunda ahubwo nosaba abantu bajejwe Amicale des Musiciens yuko bokurikirana iki kibazo hakiri kare yes ni reka dukoresha umwanya kubera ko n'umwanya ndabona utujyanye kandi neza yuko tuzoguma tubinabigarukako binashobotse Mzuka tukamubona tumenye ko aho bizaba bigeze Davis Morales nawe nyene bishobotse tukamuronka atuzumuvugisha na tubwire kuri kino kintu ariko kandi bako ari kintu giteye amakenga like murabona amasanamu nazo ko mwana abonye amasezerano avuga yuko bandikiraniye hagati yabo bahana icyitwa collabo tuzobandanya twakurikiranira ino nkuru Muzuka Daddy aho abantu bashobora gusanga ngo ibikorwa byawe babikurikirane ni hehe uko icyo cyo n'ubakacari ko bakireke iyo baje kuri YouTube bandike Muzuka Daddy bacabona ibikorwa by'iwacu Muzuka Daddy mu kwandika Muzuka menga undi bayishiramo muri kuri Zoom ntibashira Muzuka Daddy ariko kuri ze na ubu ntabwo wishiramo hanyuma zenake ka birafatanya hamwe gashusha ko Daddy ibikorwa bye byose ukabibona harimo n'ino ndirimbo yiwe nshasha bari kumwe n'utwa Davis Morales nubwo mumva ko hakirimo akantu ariko indirimbo imeze neza cyane ifite n'amasanamu meza cyane uzikorwa muri iteka amasanamu nanye nakorwa n'uwitwa nde amasanamu yakoze n'uwitwa Aesthetic ariya amasanamu meze neza cyane icyambere congratulations indirimbo imeze neza cyane nuko indirimbo imeze neza tubetse ibintu byenda byo guca ku ruhande nk'amakinga indirimbo imeze neza cyane ndagushimiye cyane ko cyane kubona natwe muri Dufacom TV online mu kiganiro cya entertainment ndabashimire cyane mwakoze cyane asante sana kandi abashimiye cyane mwese mwabanye natwibwi twe tubona n'ikindi gihe cyo n'ibyaha mu bihe byiza twati kumwe namwe duhe bibina tukabwira tuti Imana nisanzwe kukanesha ni Sunday for guhinduka anytime gacukuti bya bintu byinshi muvuga n'ivyo inyuma ya kamera na Chris ko ari musaza w'inzobe w'ikimonge n'utwa Jonathan ayo kandi iritwi rya MC Shalom the Master of Ceremonies reka mugeni ndabakunda cyane ciao ciao shalom